Modimo yo matla, modimo ya siameng, modimo ya lokileng. Mosoki yo Jehova ra re letse le ngwana gago. Mme dikgomotso tse di harologaneng modimo ra di dule. Di gorogele mo dipelong Jehova ra. Mme re a tlhaloganya le mosa gompieno modimo go ka nna go sha ba etsa go bona ngwana gago. Re santse re rapela maikutlo, re santse re rapela dipelo, re santse re rapela ditlhaloganyo modimo ra. Ra kopa modimo o matla, re nonotshe meweng, re nonotshe mo maikutlo mo rena ra. Re tle re nne le thato le nonoga modimo ra go ka tswelela
le lenaneo batho ba go modimo gore ba konte ba ba neng ba tshela le ngwana wa gago ba ba neng ba tsalana le ngwana wa ka tsela e harologane modimo raya ka go re tswela konte le ene ra rapela a ene bana yo re thusang a ene bana ya re dibelang ka leina la gago le le maatla leina la morena rona Jesu Kriste lo tsa sentse ba ta bua modimo rra mo tsamayong ya lenane modimo re ba neela mo go wena ka leina la gago le le maatla leina le go godimo ga maina otlhe leina la morena rona Jesu Kriste re tlhare ka re amen Amen.
batsadi e tshware yalo jalo le ka nna batse kamanong thotho a ke a itseng le go bua ke ra gore go a go bua yo re ta bo le mo hisitse hela la ke le nteditse jaanong tiro ya no ya simolola no ba go tiro ya no ya simolola no re tsena mo tekudisong ka bolwetse dumelang botsadi nna yo ke leng fano ke bidwa Kido ba le ka Mmanje ntate ke mogolwe Mmaagwe Ntshonyana mme o re betseng fano re tlile mo tirelong ya phitlho ya ga Gaolapelwe Ntshonyana Molwantwa ka jalo re tla simolola jalo ka tekodiso ka bolwetse ke tla kopa sebui sa ntlha e le Rre Molwantwa Rre Molwantwa e le ene yo re tsetseng mme wa rona mme Ntshonyana a mo gorosa mo lapeng Amen. Seguimos outras coisas já focar a outubro. Como outra vez ela chocou o patinha agora ali pela masala. Ramuta você como nada você fazer. Pakai para manusia tahu maju macam apa boleh você ver. Misalnya sesuatu yang orang dari dalam sahabat suatu nak waktu dari hari dia, orang itu tu buat sama dia kau. Boleh sebab maju lupa kerja juga ikat sekolah ikat cari jual ni lu macamnya. Dia hama jual jawab tak alat tulas itu. Benda aku sesiam. Mie ne kate wa mato o bona bara to mo to go le bolo sia tempo kola tsile tsatsi ka ka ko ga se de stile ya ka nya bare matua a go spatele sa go romenda a go nya thata ka hela ke le ka gore tu mo ise go ba nda go no fe go dira tsa bo di katho tsa ka tsa bo di tsa mala tsa go shona thata Mire jole zarre hadi zidi da zan zata ta su se pe mos ke ta ka ko mir ile so ti mi so se ha mo le ke ma to sta ko se la lo ta rabu aka pe ka di kama du wa na ra ra ba los padres se to na sa argumentar zana ko ba bu ke la es que ko frases ta no le mo prima ya november Karena kuatir na kusna la plan sa kuspat le guys mo rala ko ko na mi seza ora ko no kusara na kwa ko mente ko Francis taw ni lo ora ka na kwa tudras ke ni kwa bu se mo pi ko me ka mi kwa se mo sa ko sim toeta mo ke hela ke ti mo lo ki sa ka ko Francis taw mi emergency kapasita ko masita sita ba emergency was na ko bona ba ora ko shana na ba mo robatsa ko Francis taw mara ka malatsi maduas yendo na natswa me ba ba nyatsa ka ha se ba bontshang se ba se bona mo wena ba mo kela skills mo go ga Dr. Mompati
a teng ba ira sekele tsona se se soka kana bana ba nyatsa ka ha se ba ga maduo ka teng antse o bona gore ke batho ka ba tlhaloganye gore a se ba se bona mo go ena go ithela ba mo bukela ke le sengwe gape go se dilega yang seo le se ke le se ne go dirisa di-camera di tsengwe mo teng gapa gore di kgone go bonesa mo teng mme ke seo se ke le se rileng le nako yane ga le go se dilega mosadi wa mahakile o mothola le go supa gore ya mokong wa tokagala le nna ke nna le tsholelo ya gore bondo bongwe ka dilo tshwanetse pele ga di-Christmas ba na se tsore ka nako ene go ba dirile another operation ba sena go dira scare le go tsaya disampole tsa ka gore ba supa gore go nna le tumor mo go sone mo sebeteng sa gago so disampole tsa di masutse gore ba di tsebe ba supa gore ga ba kgona go di tsaya ka gore madi a ba kwa tlase jaanong o tla nama ba bontshile pele gore kare bo ba mme a di-17 ba re ngwe kare ga a di-17 ata madi a go a le ko godimo ba ka kgona go dira tsone ditiro tsa teng di le go tswa kwa hela ba tlhamanela go seroe ke simolola go mo lekolela go seroe re jile Christmas le mmogo re kgaotse ngwaga re le mmogo re le ka di-2 ebe bolwetse jelo ka re bo go tla le se gore bo re botokagetse gona ga go Christmas le mme o re hela ne re sampere la leshogelo ya gore o tla kgona go itshwara le go dira le date ya go ya di-17 e neng a e betsa e go se dile mme re le ka di-2 tsa January a bo a ditwa mo Sefhophe ba Sefhophe bo ba tsa tshotse ya gore ba mo keep hela mo sepatele go tla malatsi a gagwe a neng a betsa appointment go se dira goro mme go lo mo gone go ne go tsweletse ka gonna go moja ka gore le gone melemo e neng a e hiwa go sepateleng gore mo thusa go gore a se ka o tonto go le mpalo le e ne sa mmereke le mo lebaka le letelele mme ke la gongwe go tsere go 2 hours hela ebe gore mo ate ga o hela mmeleng phedile ebe go boela gape go ithela dite ya go re gore go ya 17 18 phakela ya yaanong a ntere tsa ntlhare o mo sedile ke letse mmaagwe gore a se ka ta go mothola mo sepatela ga ka rata ga te le nna be ke emelela ke ya gore go sedile mme a ke tla go ka heta ka mmona tsogo jago gore go lekota ni ra hotse ke phanda no bona mo thaeta a le bala gore teng mo la bua a eta re bo thaeta mo kokolo gore ni ra ke se go iski kwa ira ntse di message ke bona bona ba motho ga kgone go heletsa sentence ya message gore ka motho ire ga ntse a kwala a ba le bala gore wa kwala message bo hela o tamme go mo sa bale ke sen ya ga ke mo se thoko gore ke bona gore motho ke mo tlhaloganye sentle ke ne ke kopa gore ke kopane le ngaka ya ga ebe ke kgona go e bona ke le ka go ntse go se go se ja ga go mpalela gore kana gore go sentse gore ba tseye disampole gone mo thumeng le batho ba diromene kwa Afrika Borwa ya go tla jo sampe mana le jore ke gore le kana go ene madi a ba sampale go tase ba bana ba ba tshwara ba ka dira tlhoganyo a teng madi a sampale go tase gore go ka hana go nna le go ruta ga madi mo go ntse bo sa ba ka sa ba kgona go emisa le kana go zure le go ntse bo tsere tsa go gola ke ra ditlhela tsa gore ga e ba pati ke ga manta ga wa teng gore mme ba le ke go ntsha disampole tsa lo se go di go Afrika Borwa
mme hane ka madi a go sa lete gore ba ka dira ya ewe ne le tebodiso ka Rre Molwantwa tsa letona ya ga ntsala ke Mmema Molwantwa yo e rile mo ngwageng tse pedi tse di fetileng a bona go tshwanela gore a tse kgaitsedi yake fa Ntshonyana motse mo lapeng le ka jalo o ne a re latedisa jalo ka bolwetsi a tshedile le ntsalake a lemoga kwelotlase ya ga ntsalake go fitlhelela a togela lefatshe le le ka kwano. Sebui se se latelang re na le mme Ana Gaopale e leng motsadi wa ga Ntshonyana Gaolapelwe Molwantwa rakgadi. Ke a dumedisa ngwana o lwetse go ra gore o simotse go lwalanyana gale ka bo April a 10 ke ra ka bo October a na a lwala jalo a na ntse a nthare kana ke na le botlhoko hela bo phelang bo le ga godimo ga mabele ra nna le ene jalo o ra gore o tlhokagalelwa ke mangwana na tiswa hela ta rapama mo ditaraseng maitseboa a boela gone kwa mangwana go ita tlhokagala ka di 28 tsa December a ntse a lwala hela jalo re bolokile mangwana a go ka di 3 tsa December maphakela a ba goroga gone kwa nthareng a ke a robala ke a lwala ke a sepateleng ke be ke re kolopile a tsamaye le ene kolopile ke ngwana wa gago a ba tsena go sepateleng kwa go goti go ra gore o bukelwa go Nyankagwe swantse re ka 11 o'clock be ba go rokile go Nyankagwe e be ba tsamaya ba gone kwa a ba hita robatso a hitsa malatsi a go gone kwa go iphela di 14 tsa ga December a ba go disetswa go Sedilega mme le ga re mo thola gone go Nyankagwe o na nna le mo paining hela o iphela thithika tota no na rata go nthare o rata gore ga ke lwala o bona ke sa sepateleng mme ka ga bohelo ke ya go tla ke didimetse hela ke nna ke mo tlhothatsa hela gore nya kana mo lapeng re tla go thusa ka eng sepatela se botoka o kgona go tsenngwa di-drip o kgona go jaaka gompieno a kgona go diwa mekento e mengwe a e helwa mo di-driping o tla ba re nya mme go siame re ka tsamaya mme hela itse gore nakong a ke tswa kwa ke tabe ke tla ke didimetse hela gone go ga teng go no go ntshwenya di nna tota go no go ntshošaga go go ra re ga ile setile ga gone ka di 14 ke be ke butugela kwano go serue ke tla go nna kwano a ba boa ke be ke mo kopa go batsading ba gagwe ke ba ke re ke kopa gore ga ngwana a tswa go Sedilega bogolo le nna ke mo tsele kwano ke tlo go mo oka ke ne ka nna ke re ke letetse phetolo mme phetolo yone ya seka ya go roka go gora gore gata ta tla na mthare ke ta gone ko ke discharge ne ke tile ko ya no ba Nyankagwe ke a tswa mo sepateleng mo Nyankagwe be ke kopa ngwana ga rangwane ke mara ke re mo ntse le mo mpele ga di basing ke ta mo tsa ko Seruo ka nnete a ba dira jalo ga goroga mo a ba re ke gorogile ke tsene ko renkeng ke iphela go sa siama gotlhelele ke iphela e le gore le mo baseng o gologile o tshegeditswe ke batho gale ke be ke ya go batla taxi ka gore le nako ya me e senyegile ke be ke mo pega re ya lapeng ga re tsena ko lapeng a re dipampiri tsotlhe tsa bongaka di setse ko kombing ke be ke kopa monna wa taxi gore nkemele ke mo tsenye mo lapeng ke tla kopa ba ba teng ke tla siana ke ya go di batla ke
so di bata gone ko renkeng ke be ke thuswa ke bone ba bane ba ntse ba fitlhela ba motshegeditse go ke santse ke ile go batla taxi ke be ba nna ba liletsa driver wa teng go itlhela a le gaufi yo mongwe a ba re ne ke mo latele ka gore ke bona fela gore o ka re wa tlhotlhafela a ba tsamaya go taka sengwe le sengwe ke be ke ta ko lapeng re letse tsatsi le lengwe fela the following day re tswa go lala ko Sefhophe ile gore botsogo ga bue a sena go lala kwa a moswele a ba ntshiwa a ba ta lapeng ke nna ke leka fela ke ntse ke re go teng a pain e ne moswele e ne mo tshwara e mo sa kgakala ka gore ne se motho o jang o na kgwetse ruri hela a kgwetse ruri hela o sena sepe se se siameng mo go yena le hana ka gore a re ke batla jusinyana a o e reka a hetsa go ija ke ra ha hetsa go eno o na o go iputsa gore ko ruta tshila yang o go ra gore a re mo isitse ko ka ga go tsoga go diwa nnyue o na lala jalo a sa robala a le mo bothokong ya re maphakela ke mora ke re kana o gana o ya sepatela ya no re ta dira jang ka go khwile thata gangwe madi le ona se tsa kra metsi a hedile mo mmileng a ba ntare nya go siame o ka nkisa re tsa maria gone ko Sefhophe a ba hita a robatso a robaditswe ha e ska tswe ko Sefhophe ne re mo tholela ko a ba barare kana ke ne ke tshwantsho re ka di 17 ke be ke le ko Sedilega be ba dira process ya teng be ba hela ba molela gore re dirile thulaganyo le bone ba maliba go ra gore o taya Sedilega o tswa gone mo Sefhophe o na tshwantsho o tsamaya ka di 17 a ba sa tsamaya a ke tsena kwa ke butsa gore jaanong o tile jang gore a ba sa tsamaya o nne se ba yone ba le teng di ba re rona re bere ka bosigo mme batho ba motshegare ba re boleletse gore ba dirile thulaganyo ga koloi ka bonala o tla tsamaya tsatsi la teng ke ne ke mo thola ke bona tota gore ga a tsoga go thelele re ile teng ga raro re ntse re mo thola ke be re ka di 18 ke be ke tsamaya gape ke o mo thola mafakela ke itlhela go ntse go sena botsogo jo bo siameng motshegare re tsamaya re itlhela ntse a sa tsoga maitsiboa re tsamaya re itlhela ntse a sa tsoga e be re maphakela a di 19 a ba nthare ke ko Sedilega ke be ke tsaya gore nyame o raya gore o tla bona thuso Sedilega go ne go sena gore ke mo thola yang ke ne ke kopile bana ba garangwane le ene wa MC ke bone ba bane ba mo ntholela gone ko Sedilega tsatsi la ntlha ba sena go mo thola ba pele ba ntlha ba re nya re mone re kgonne go tsaya dikgang le ene nya go ne go le monatenyana bolwetse ke ga bo simolola gape bo kekela a be ba taba ntlha ba re molwanta ba ntlha re ke ne ke ile gone kwa ka mpoletse ka Monday ke ne ke ile gone kwa ka Saturday e be bone go raya gore ka Monday le bone be ba ya gone kwa ga ba tsena kwa Kido a ba a iphela ile gore o dirilwe gape o dirilwe operation jaanong a re o na mmona a buletsa go gongwega mme a ba bolelwa gore mme operation a teng ga se e tona e ne ke operation e nyenyane o go raya gore ba tsamaya maitsiboa a ba tsaya philisiwe gape le nora be ba tsamaya ba gone ba re ga ba tsena kwa ba ithetse gote ba emele ga le pele ga ba ntse ba le go ba mmone ba go siana go dua ka ene mo roomong a tsentswe di-oxygen kana le madi clean o tabogiwa go ya kwa a dile a hita a bona ngwana gare wa ga malomang ba morare o itshware o nne monna nna ke a tsamaya ka onkobile be ba ga ba hetsa kwa le ene be ba taba ba bolelela gone gore mme maphakela ga le mothodi ke tata le mothola ka 5 wa maitsiboa jaanong nna tsatsi la teng ke ne ka lala ke thobogile gore go raya gore ngwanake botshelo ga boe mo go ena ya re maphakela ke santse ke le go ke tsa go thapa
re Molwantwa ba litsare kana ga tikite ko Sedilega jaanong ke le ko Phikwe kana ke kgakala a mo ka se ke o buile ba bantsing o ituba kopi gore ba ye go mo re tholela re utlwe gore gate dingaka tsa reng ke be ke kopa philisiwe go gore a gore o sa ene o netanthito e ba tsamaya ba kgonekwa a ba tsena kwa e be ba mo latolela ke tsaya hela gore polwetse kana modimo le one ga o lebeletse gore motho mo paining e sa goding gore o tseye mowa wa gago wa bo o godisa o le mmele o tshelang o le mo mathokong ke tsaya hela gore ngwana ko o godile mo nakong ya gompieno ga gona sethabe se a ka tholang a se ruta o taba a ditetse hela yaka mongwe le mongwe ka nako ya bogela ke tsaya hela gore ke helela go ra leboga rakgadi ka tekodiso ke re Molwantwa ya pelo o nne monna ao ke mafukwane ke a hiwa ke mohumahadi wa gago a setse a ntaela rakgadi modimo o teng ga a re latlha re Molwantwa o re file kgarejwana e teng dibora re tla sala re ikgomotsa ka ene ke kopa ke na le ke eme nao ra metsi ke tsaya gore dibui tse di ntseng di tswa ka bobedi ba re latedisa ka bolwetse ke bone ba re ne re ka kopa gore ba gogile sebaka se se telele jaanong dibui tse di latelang ga ke gane re okile mme ke tla kopa gore re kgaole nako re kgaole mafoko re leke go tshwara nako ke eme nao ra metsi ke o rile Molwantwa o ipaakantse le wena ga ke kgone go lemoga ke eme nao a le gaufi tshupe ke go latela fa seyo ke o rile Molwantwa thank you motsadi Dalam bagay. Mana kini hati kami itu an. Kaya kalau tu orang kaya nanti nanti ni Allah ni. Mana kini kemarap. Ini mana lerat. Ini mana lerat. Tu teon nangat anak lu menyenyo guys. Kini hari kita segala mana. Mana masa maya. Kalau kau tu kan hari ni. Karena madibora wala, madibor, kita mereka mulai contoh lari, kita lebih dulu mereka tahu, lari lah madibora wala, cuma lu muto, abadi cuma akan naya bubunu, hak sanksi, hai melan ngata hak kurungwa montar, mereka nak kita madibora wala, lalu madi aku muto, kira apa kalau dia aku madibora kan kita rasa suka, hati aku ngeliat sahara wala aku telili. Kihele selo kore kibikir ma faga tana kwani bi or ki amisa kore takwa ha tana kwani bi mutu private ni musuti miruri ki mwana kore mutu wala kana ba tena ko ba go boa tota ne bi ke khana boa ke se bo arro wale ro tarinya me ninki bui mi ki ya boa ka boa anti ke ntse go te kana ya no ko Francis Town ka Francis Town na ke tsana go kana on tarime ke la pi li tsore ke la pi ne ku ya ga ka ya Francis Town na lapa le go se rona tan tarime ke la pi mi ri ene ke ne ke mona gore ha ke di jwa tan tarime me kana ki to hola hala ki to ta ko lo sengwe se mo se to sia me ka go go mi ke ar amo go rola ka ka ke a go leboga motsadi ka nnete kgaitsedi ya ke yona setse a lapile ke gakologelwa ga ke tsena sa tsela ntha go Sedilega ga mpona ba ntha re khazi ke a go kopa ke kontse o nkise lapeng mme fela ne ke sa solegela gore lelapa la na bua ka lone o ne a ra re takwano mo letsatsing la gompeko a ka se ke a tlhole a buisana le nna philisiwe mbi
lentswe la ka dikota di ba gaetsho nna erile ka di 18 Mmagwe Ntshonyana a ba nteletsa makgaikela a mpolelela gore Ntshonyana o tlisitswe ko Sedilega so ene ga ka ke a kgona go ya teng ka gore monna mogolo le ene wa lwala e be ke mmolelela gore nya di tla mo tlhola mme rile go ne go le la bone maitsebo a teng e be re ya Sedilega ke ile ka tsamaya le Nora ke ngwana ga nkgonne ga re tsene kwa re ithetsela re ebile ne ke santsane ke re ke tara bomme ba le bolelele gore le tekwano yaanong e be re ntse re le gone go a re bua hela re ithetsa ja motogo tota o dile motogo a teng a go fetsa o na le mašwa a go fetsa a be re ntse re bua re totela ka gore o kile a ya ko go Cedric rona re bona e ka re go anametse ka seemo se ne re ntse re utlwa yaanong tsatsi la teng re utlwa e ka re go anameta tota yaanong a ntsha re nnanyela re bueng ra bua kgantela ba re bona go bosego ra tsamaya ka Friday a be ke ya go mo check-a maitseboa ga ke tsena kwa ke ithela a re nya ke tswa ko theatre ne ke ile go ntshiwa dithomolele ba ne ba re le di-blockile so ba tsenfeleleša yaanong gore gore gone go bona go na le pitsetso go ka gore o ne a re nya mme kana ba ise bampiripote gore ba ithetse go ntse yang mo teng e be ke re okay no go na molato mme hela re ntse re bua gone go ebe kgantelenyana e be ke tsamaya nna ke motlogela gonolo yaanong e re ka Monday ke ya go mo check-a ke tsamaile le Nora go le maitseboa ga re tsena kwa re tsene a be re mo ithela a setse a tsentswe di-oxygen a le mo di-drip tse dintsintse ka ga ba ntse ba mo kentela ka melemo yaanong a ba re leba ba re nya le ntse ba nne a ba re smaelela hela e be a ntse re bua gone ga re nya bongata mme ba nkobile tsatsi la teng re ithetsantse gore ba ne ba dirile yone operation ya teng ne ba bua kane mme ne se operation e kalokalo ka gore ba ne ba re seo se ba se dirisang ke nnale ba go bitsa nnale ba re ke seo se se lekana le stroke ke sone se ba ne ba se phantšha mo mpeng go a go tsaya sampole mo gone ko sebitsing yaanong ga re ntse re le gone go ba batala gone ba re nnang konte re tla le bitsa re santse re mmatela madi gore re mo tsenye le rona re bona gore madi mme gone go a lositseng e be re ya go nna konte re bona ba jega re re a teng ba re nya boelang morago a ba tswa gone kwa ba seno go dira sone ba se dira ba hitile le ene hela ka ga re bona gore ke hela ba sa tlhola ba re tang le mmone re mo isa ko ICU ba re biletsa mo rumonyana gone go nna no re ntse re a itsaetsega gore yaanong re a counseling kana ke gone ano ba fita ba re tlhalosetsa ka gore re bone gore operation ga gona gore re ka e dira yang ka gore bolwetse bo setse bo keketse mo teng ga gona go sepe se re ka reng re a sensa go affectile diphilo go affectile pelo dilo tse dintsi tota le sebete sa teng se le bokete ebe ga re seno go tswa gone go ebe ba re ra ba re nyatsang dilwana tsa gago tsotlhe sengwe le sengwe ba re neela sengwe le sengwe ba re bolela gore ka moso le sekalata ka sepe le temaitseboa ka 5 ebe re tlogela maina a rona gone go le number the following morning go le Tuesday ebe ma go itumelang tiletsa re gate go te mongwe ko tleliniking gone ko sepateleng nna be ke re nya mme ga gore sepe go ta re ke thape ke tabogele teng ebe ke leletsa Kido ke mmolelela gore kana gate re te tleliniking jaaka ne ke ile ka moleletsa go le maitseboa ke tswa gore nna ke ithetse go ntse ana le ena mpolela gore nna ithetse go ntse go le motshegare yaanong a be ke leletsa le Nora gore Nora a re tsamaya gate rite ene Kido na mpoleletse gore mme kana phakela ba tla letsa
a ke ntse ke re gone go bone ba patela ba banteletsa ba re re kopa o tle kwano ga ke re mma ke mo tseleng ba ruta le mang ke re nya ke na le mongwe ba ba re ehe be re tsamaya tota mme re itlhobokile gono ba fita ba re cancela ba re latelela ena so ke gone ga ke kopane le ene kana na a mpitsa khasi mme nna ke mangwana gago ke a leboga batsadi ra leboga mmangwane motsadi fa bona tekodiso ka bolwetse e le maina a batho ba bantsi jaana jaaka le itse gore rra ba gago na nna ko Phikwe molwetse a kila ya Francistown a kila ya Serowe a ya Gaborone jaanong gore re batsadi le bone ba le ko Serowe rona le rona re le ko re leng teng re tshwanetse gore yaanong baoki re nne bantsi ke ta kopa wa bofelo e leng wa itse Rantlhogo fa le teng ke kopa go lemoga Nakina kamlediwa kena ka lediwa ke bolello ha a robeditse ko Nyangawe ke nna ko Francistown ke leswa ke mapoloko le Molwantwa le ba gore ke ne ke motho la teng ke le ka ska ka tsamaya le ke tsamaya ka forendi phakela a ke tsena le kuthela go le tsaba go dile sente o to go ntela metsi a tsiditse o ke ra mme ba bonga ka batla dumela ke tsena go metsi a tsiditse ba ke a sha mote mme go mo ka ntse ke bona hele metsi a tsiditse ga ke a dira ga ke siana ke a gore ka metsi ta mwane tsiditse ba re a ke no le metsi a tsiditse no ka re go nna go topa yana o ka ntela ke di-juice tse di nyenyana tsa bana le mo di-juice tse o di ka ba kane ga ke batetse ke batatse ke be ke bo ba gape ga ke ba ke tse tsa batela ga to ke a go dira ka go harloga ha ke tsena ba tsaya ntha yenwa ga re be ke sa di dise ka gona ka one ke disa ka go a ro ba ka di thata di ice le disa go freezer ke ta ba lo ya ntha a hitsa a ba re go tletse pedi go santse go go botse ya ka nete a ba a ya bobedi ha hitsa ba re ka moso o ne o tele metsi a tsididi gape ke ta ba ke ta ko mangwe gore metsi a tsididi ga a siama le go letse ke be nna ka ra go thana le le la nna go gale go nna ke re nyame ke tata rone ka nete ka moso ke ta ka a ba re mo re ga o ta he o te wa hitha ya mme ga ba tsama malatsi a mantsi ke ne ke ta ke re ke kore ke ipata gore ga ke a kgona go takaone ke tshaba go takaone mme le ona re nga go thusa go sha mo teng gore ne re ga go ja mo go thatanyana ba re go tsamaya le go o ka re go a thapa mme ana ba tlo le metsi le di-juice go ne letsatsi le lengwe ga ke tsena go ke thela a tšhentšhilenyana le gore ke a tshoga a ba ntemoga ba re mo se ka tshoga ke ta siama le ga o bona ke lapile jaana mme ke ta siama mo kerekeng nya ga ke ta ka oba ne go le phakela ke ta ka wa le ke thela le go topa siama ke kgone go bua le ena ke segalela ba ga wa ta le metsi le kere ke dilelone mme be phelo le ba di saela re tsaya dikgangkgantlenyana mme ke wa tšhua tšhane ke tsamaya tsatsi le latela mo be ke ta go ka 7 ga ke taontare go ga kana ke na le sepola gore ke se dilega gore anytime o ka nna go sendela message mo strata kwa
go tetela go tsamaile ke le setlega mme ga ke itse ga ke tago ke be ke rotago modimo teng ke le botshabelo ja rona ke le sebokotela sa rona ka nako tse titago le maswe ga re lebe ko go ena jaanong ga o ka re o lathela thabele go ta go ketagale ba dumela nyaka bo 10 a ba nteletsa ba mpolela go tsamaile ke be ke nna ke mo lekolela mo go mogatse le bo mmagwe le thelela ra leboga e ne le ene wa bofelo na re le bodisa ke lebogile jalo kgorogo ya baruti ba ka ke lemogile le magosi ba setseng ba le ka kwano jaaka le itse gore tiro e re kopanetse re le malapa a mantsi re le kereke ya bone ka jalo gore re tare fa go tsena dibui ka botshelo jwa moswi ke ne le jalo modira ka nna wa ko kerekeng le ene gore a name le ene a tsweledisa tirelo ya phitlho. mme ke dumedise botsadi leina la me ke bile ya gote Sam moagi Sam go ya ka lenaneo la lona ke nna motsamaisatiro wa bobedi re tabo re tswelela ka lenaneo la rona mme ke tswelela ha dibuing ka botshelo jwa moswi wa ntlha ke te ke kopile Virginia Manje e leng malomagwe go tsamela ka kwano Kunyalala gungano lenzima. Ndili mava sekulu. Mwana wakakula kalulama. Ali butu. Mwana beda batu kubi. Ali mwana unoda sekelela dumbasi mwana unobihela batu. Ngono andina manjinji. Ndote anzi kulwangu azele ngedotozo. Angapo. Yoke mamalume ele ene mme a eme jalo mo lotong la gantate a ne a bua tlhalosa fela jalo gore mme Ntshonyana ene le ngwana yo neng a le botho fela thata e le ngwana o itidimaletseng a ka jalo gore ne le ngwana o tletseng botsalano mme fela a sena mantswe a kalo ka baka la kutlobotlhoko a re a motlogolo a gago a re bale ka kagiso. ke ya leboga Mr. Kido ka tolokolo eo go tswela pele re teruditse ke itshokile ntšhadi bogopa o bonne ha o leng teng o ipaakanye le boitumelo Mandelo. ke a dumedisa ka lena morana Jesu Kriste a nka e ka nna molele ka gore ba lebile nako ke bidwa Ntšhadi ke ntsala e Ntshonyana mme ke eme boemong ja rakgadi kgaitsadi eo na le mongwehela wa mose ba le babedi yaanong ka kogo yo motona a go diragala dilo tse dintseng jaana bo manyalo ke nna mosadi mogolo. Ntshonyana ke ngwana o godileng hela sentle a rata batho go goleng gagwe bonnyane ja go na le montsho leina le la Ntshonyana le le tswa mo mmaleng ono wagwe mme ina rantsa thatoga yana ba tšhentšha mmala a tota Ntshonyana le motho hela yo na itshiametse a le sekono a rata bokgarebe jaaka nna rakgadi ya gona ra ipankanya tota a go tlhokagala gore re ipankanye tota ra nke ka nna molele ya re mo rata ya ra thata mme na le bogale na tshegaeta a le bogale ne re kgona go manna gore re na le ditedu o na le ditedu le nna ke na le tsone a re ke kgaoletsa me ka re le wena ntsha tsa gago gore ne go le monate a re kopanang teng mme ne re kgona nna le bakare re sa bonana a re kopanang teng go nna monate mo ka re ta re le mmogo ke re ke a leboga ditsala tsa me ba le leng ha le nke menokeng le masika le ditsala ba rona thank you. ke a leboga Ntšhadi o bonne poloko
ke motsadi re tana mo re tsweletse ke ta kopa boitumelo wa ga Mandelo go ka tsamaela ka kwano. Boitumelo Mandelo. Ke a le dumedisa batsadi mo maphakeleng a gompieno ka lebitso ke se se kipeditswe Boitumelo Mandelo. Ke tile go bua ka gao moratiwa, my darling wife to Molwantwa. Batsadi ke tshedile le gao mme go tshela ga me le gao ene re setse re le di sistera gore re go nna di sistera. Gao a lemoga ke bitswa Boitumelo a re kana nkgonne o bitswa Boitumelo a simolla go nthothomisa ro thana ka dikahe ka re ka di 9 tsa ga January a re Modimo my sister ke wa January o na ntsaya as a ke le motona mo go yena hela ka mogolo e Boitumelo mme ke le monnyane mo go gao. Batsadi gao na le lerato, gao e ne le motho yo nang a ithata, gao o na rata bokgarebe, gao e ne re gao ema o sa rwala lenyena a go hakgamallela. Se ke neng ke se rata ka gao since ke kopana le gao ga ke se go kutwa bitsa monna ga go a re okeditse. Gao na bitsa monna go a re honey, monna go a re baby. Re ne re lwela so se le sengwe hela ga e ka re ke ntse ke na le ene ra go ino kwa le ditse ke be ke re hallo o ta ba mpotsa gore e le gore ha o re hallo ka ro go ba mtsa yana go rileng ke go boleletse gore o hetole mogopolo wa gago. Ga wa tshwanna go bitsa ra go inoko ra go inoko a go change ra go inoko ke motho e leng gore o ga o thata le pelo ya go ya ka utwa ke bitsa monna me ke re hane. Mme ke ne ke batla gore batsadi gao re lathegetswe ke tsamaile mo sepele o molele le gao di patela ke tsamaile le gao ke kgaogane le gao ka la bohelo ka di 10 go serowe ke bona gore mme gao my sister go buima pain go setseng go builwe ka yone o na go bolela gore ga ke go lopele gore pain e ka ta go wena. Mme ke batla gore ke re a re go motsege le ruri re sego re kgona go bona ha gao a robaletseng teng ke re Mr. Molwantwa Modimo teng mami Gaolapelwe Modimo teng o ta sala ntse go tshegeditse gone ra itse gore ha le go pola go le go togela go thoko mme hela ka re maikano ana ikanne ke gao a re ta kgaogangwa ke leso my husband ka tsatsi la gompieno ga o robetse. Rest well my sister, Modimo a tsamaye le wena. Ke a leboga batsadi. Boitumelo mengwe mengwe le no kopa bua a le ha ke a le dumedisa marego yo hano nna ke bidio Boitumelo mengwe re bana ba ga re ba shi Gaolapelwe le mme ana Gaolapelwe ko motseng wa Serowe go goteng go teng re godile re le bane mo lapeng nna ke le motona go bo gore o pelo ga ba tshwane go bo gore ene Gaolapelwe Molwantwa mme le ene ngwana wa boraro mo lapeng la rona le re nna le kgaitsedi ya rona re ke sa mo pa Gaolapelwe. Mme re godile jaana re godiswa ke batsadi ba rona ka lorato le legolo hela thata. Mme ke motho yo neng a rata go rapela thata le mo nakong ya gompieno ha di emo di le thata mo mongwe wa bana ba gagwe o rapela bosigo jotlhe ha re 12 wa rapela phakela wa rapela le rona ha re ile Serowe o taba re bo manaka re tshwantse gore re rapele botlhe nako tse dingwe re morare mme nako tse dingwe ga re boikhutse go rapela re ta rapela phakela bosigo tota rona ga re ke ra kgona. Mme re godile yalo le gao a le monnyane ga o na a supa thata gore ke motho yo ratang o ratang le tsela ke motho o ratang bo sekono ka mma rona le ene o na rata gore thapisa a rapisa hela thata ka nako eo re ne re nna ko streeting sa Gaolapelwe re goletse mo Silibaphiko ba gaetso
re nna mo house number 475 re ne re gola le bana ba ga Mmakgolo ba ga Maikano mo teng ga strata seo mo ba leng teng mo nakong ya gompieno go tla go molaela ba ga eso mo botshelong ga teng ga ngwana a tsholwa go a itumela mo lelapeng mme ga o le ene nako e ne ya ta le ene mo botshelong ja gagwe ra itumela lenyalo la gagwe ka 2020 go sa bowe mme ra tara mogoro sa kwano gape mo lapeng le la ra Molwantwa o na tsewa ke re o keditse Molwantwa mme ke re mo nakong ya gompieno re hutsagaletse monna a rona yo modimo a mo tsereng ka gore o na a sokola o na a lwala le rona re ha re mmona re utlwa botlhoko bolwetse ja go ya ka ba bua irile ka October gao o na founela la nthare o itse ke na le flu e leng gore e bokete o ta ithala ke seo ka mara ke re nyana ka o ta hola bona ga le kwa tsotlhe a re ba tsoko dipateleng ga pala mo go goleng ga gao o tsene sekole ko Tebogo primary school a heta go tsena ko Phatsimo mme a tsweledisa dithuto tsa gagwe ko Deke a heleletsa a dira dithuto tsa gagwe mo dikweleng a dira bo C10 ke o tse di lo magangwa go itela mahelana le tsone diploma tsa gagwe tsa secretarial studies mme o na se go gatswa ka bana ba babedi Gaolapelwe Ntshonyana le Dipora Molwantwa ke re modimo e ka re o ka re baballa ba ga etso mo nakong e thata re tere bona ga go ga tsone ke re ba masika a rona botlhe go motsegang ditsala le botlhe bona Molwantwa go motsegang mme ke re modimo a re baballe gao o robale ka kagiso le ntate ha le nteng re tata re mo supetsa ka gore ha kgona go ta ka mabaka a botshelo le monna we gayo ka mabaka a botshelo ke re modimo a rupela botlhoko ya thata ke a go leboga mengwe go tswela pele ra taba re kopile boingotlo tuba ba dirile ne ko molong moemedi wa lona a ipaakanye ditsala tsa go tsepedi go ka lenaneo la rona moemedi wa drug and alcohol abuse le ena ha o teng o ipaakanye moemedi wa kereke le ena ha o teng ka kopo ipaakanye le moemedi wa bakers le ena o ipaakanye dumelang batsadi ke bidiwa boingotlo tuba ka go setso go buiwa ke ngwana go okeditse ke kopane le Mmadibora ka ntata ga ena o okeditse ha ke kopana le ene ke ga sena go tshola dibora anna khona go motogela ha lapeng a ta go tshameka le ngwana ke ha go sene bela ga ngwana itela mona go ne go ntemo e be hela ina lenyalo Mmadibora tota hela ne le motho lo rato nna mo go ene ke ne ke iponetse tsala ke ne ke iponetse nnake ke ne ke iponetse motho ke khona go seba le ene ke ne ke iponetse motho ke khona go repela le ene Mmadibora ne sa tsene ke re ke tshwana mme hela ya ka le itse re le batho re khona go ralla di mo botshelong ne re ha ke hutsa hetse di mo dingwe di le ha pele ga me ke be ke mo lletsa mo ke mo sene ke re my sister ba go le thata ka kwana hey ta ba re anti ka nta ba o bua le nna nke te ga itse modimo a re rapele o ta bantha a re fast re ta bo re simolla re tsenela thapela go itima dijo re rapela re nna re senela ditemana go nna le ene re rapela mme ne re ha re tsenela thapelo sa go nna yalo no go ka ologa re be re khona re bona botshelo bo nna botoka kana re khona go bona le sedi re khona go bona modimo a araba dithapelo tsa rona mo gongwe mo re neng ka go lemoga ka Mmadibora gore Mmadibora ya ka ne re itse gore ne le motho wa dikgwebonyana ga ta simoga ke bolwetse go ya ka go bua gore ke ha morago ga party ya gago a ba simolla a reinforce business tsa gagwe tse dingwe tse na di dira
so ke motho e leng gore ha ke heta na re kisetsa go bapale di-toilet tse di ha transport ke tabo ke heta ke lebella hela ke tsone ha ke bona koloi queuing ya o theogetse ke a heta ke tsana mo botsane ga tsa malatsinyana ke ntse ke heta teng ke sa bone koloi ya go na re Madibora ke go tswa go nong ke be ke mo sendela message ka no ba ne rata go bua ka WhatsApp kana ka di WhatsApp call a ntare hey anti ga ke a tsoga ke tshwere ke flu ke ya no ga motho a tshwere ke flu ga bolelle ba bang ba ba nna kana dithele ke sa batho go lapisa batho ke re ga wa bo sa re lapisa ha e gore wa ntepisa o ta bona ka nna ke sa tlo go thola mme ya o tshwantse gore bolelle gore ga wa tsoga morago yana ga malatsinyana o editse ga bampola gore Madibora ga a tsoga ke emela ke ya go Madibora ke ithala a tshubile khoni a sitwa a ingwaya go le bothoko tota mo go ene toto tseo motshegare o thele Madibora re tsere dikgang a intekudisa tota Madibora o intekudisitse le hela gone go mpolelela gore anti bolwetse jo go bothoko mme ke ta gore ke a tshepa mo modimong a mme hela se nka se bolelang phutego e gane gore Madibora go tsameng o na ntaela mmene gore ha ile go ke ta go leta bele ka tshegohatso ya modimo mme hela gone pholo ya me e tlo go nna e bokete re buile dilo tse dintsi thata tse e leng gore mo bathong ba bantsi ga nke ka di bua le bone ke motho ne re bua dilo tse dintsi re kgona go seba monna ga go nna le ka gore ke ne ke le bolela gore Madibora ne le tsalane so ne ke kgona go seba ditsala tsa me ke na le ene hela ga a sa tsoga kana ga tsoga le monna gago na a sa tshabe go mpolelela diphedi tsa ntwa gago a mpolelela bothoko jane le ha go le monate kwa lapeng la gago na a mpolelela gore anti go ntse jana ke bua le ene ke mo counselor kana ke bua ke itumela le ene tota hela nna ke le boimotogana ke la thagetswe ke nnake ke la thagetswe ke tsala ya me modimo no ke na go ke setsweng teng ke tlhokagaletswe ke my sister a bodimo le my sister go tlase jaanong Madibora ga a tsena ka bone e ke re modimo o mpuseditse batho ba le o mphile nnake so go bothoko mme hela ka re dumela mo modimo ebile ke itse ga Madibora na dumela mo modimo ke na le tsholohelo ya gore e tara ga morena a bonala Madibora o ta bolokiwa le ene tota tia makgotshana tota tswela re rapela le rona re ithapela gore ga modimo a bonala re kgona re bolokiwe re tle re kgone go kopana le Madibora ke go lebogile bui ba dirile ene Kommolong moemedi wa bone ga ke na leina la gagwe mme ka le buisanang ka teng tsamela ka kwano ditsala tsa gagwe ga one maemo o ipaakanye morago ga moemedi wa ba dirile ene Kommolong ga one o ipaakantse le Mrs. Senje le wena o ipaakanye ga o teng ke tabogile le nako ke tshaba molato ke tawo ke go leteletse ga one maemo go tsamela ka kwano ga one maemo ke tsala ya gagwe moemedi wa badiri Kommolong ke tegogile mo setso mongwe hela morago ga one ga o so ke tebe ke hitile Dumela. Modimo re thuse. E bidiwa ga one maemo. Tsala ga bananile. Ne ke mmitsa bananile nna. Kana Madibora. Tsala ya me go tsamaile loeto le le thata mo nako e khutshwane. Ka gopola loeto lengwe la makapela ko magageng a mantsho ko thakong tsa ledimo ba re teng le go bina dihela phunyeletso ya nna teng o e bone phunyeletso ke kopane le Madibora la ntlha mo botshelong ka 1993 re bala standard 4
a tsena ko Tebogo ke tsena ko primary ba nna ka ha morago ga bo Gaolapelwe Ntshole ba bapile le bodilene ne ke thaga ha bo Gaolapelwe ke welela ka kwa re utswa dipanana ko morago ga ra gola jalo ke tsena ko primary re tshameka mmogo tsatsi le lengwe ke tabe ke amagale ke bokua re ema ga gosi go ise go a go di-building tsele tsa gosi santse le ko morileng o ne re o bitsa wa ga Mabunga ya re tshameka teng ra gola tsamaya ya phatsimo ka moepong ka ya SPSS ya deke ka ya tertiary le na tsamaya ra phatalla le botshelo mme ha re kopana ono ka skole mo go re ntse re se mmogo e rile ha re go kopana teng yana re tshwagala re itemoga gore re ditsala le ka 2012 ya re ka 2014 ka itumela ke mmona a tsena ka dikgoro le rre Molwantwa ko kerekeng ya 7 White Angel santse re ne re bitswa Zion Church of Messiah ka itumela ke ba bona botsala ja rona bo tswelela rre Molwantwa ne le la ntha mpona ka gore nna ga ke tshwane le gao ke motho o phuthulogileng ke dumela gore 90% ya lona ba letetseng ha o nnile le seabe o kgabotse go gongwe ga ne le teng nna no ka se kompone ka gore I'm a reserved person mme ga gona le seemo mo botshelong jwa ga banamile se se tshwaetseng you will find me lothe ba le leng ditsala tsa gagwe sepe se le ne le se dira la itse gore ke kgabotse go logongwe ga go tshwaetse ke ne ke le teng ne re nna rothe mo Phikwe mme ne re kgona go nna 2 months re sa kopane physically mme ke itse gore o kae a itse gore ke ko kae re ne re kgona go communicate ka matho le ke kgona go kopana le ene a na le Mr. Molwantwa kana a na le bo Boingotlo kana a na le ba Fokotsa kana a na le ba Metshelo ne le motho a go ruputle dintsi mme message ne ko tsa mo mathong ne re sa bue mme mo mathong ne re ha re le bana ke be ke itse gore a reng le ena itse gore ka reng le ka re ha ke ntse ha le ko gate-ing kwa batla gore go nne le sengwe se se dirwang ha ke tsosa matho ke moleba ke tabe ke itse ne le motho o lorato a le bonolo ne le ngaka ya me le mooki wa me ha nne di dirwa ka lenaneo o ka ba nkisitse Ratholo e se nna ke mo tlisitseng Sefhophe ke lwetse Mahwedi bora banamile a wa tsoga le nna ke robatswa the whole of last year ke robaditswe more than 6 times hara go tsena go go May ha neng ke thobogile le ba ba ko motseng ba thobogile Mahwedi bora ona a lela thata antiletsa nthare ke leditse Gaolapelwe ra rapela le wena ne se motho a na batla go ntshupegetsa gore ene o mo bothokong le mo go tsamaya ga gagwe ne tare ga ke tshwara founu ke re ke a mo lekola mpotso a ntha ke pele a re maemo ntse ala ke tshwara founu ke re hello ke re ke a re go ntse o taba re o tsogile eng o ntse ang ke tshwenyegile a sa bate ke itse gore go na le seemo Mahwedi bora nna le ene botsala jwa melene ne le motho yo akanya ne ke mmitsa mastermind wa relationship ya rona
nna ke le wa procurement le logistics. Magodi ba re nana le mananeo a neng a tsweledisa botshelo. Nna ke na le bothale jwa go ka kabakanya dipalo. Re tsidile yalo ya re 2016 ha ke ntshiwa mo tirong ko BCL le ba bangwe. Ra hiwa package ko motsene ba sa itse le go tsema go di bara gore ke dile o kae. Ra tsenya meeting. Ra calculate gore le swantse gore mo 6 months be ke bone tiro go sele ke dira jang ka madi a gapala gore ke bone tiro e rile go setse kotara ya bohelo ya madi. Ra tsenya meeting ata ka mananeo re planela madi a setseng a le nna ka dira dipalo ya re ntse re le go nga boa ka nthare go na le tendera ko counseling a re ya ra siana raya ka 2017 ne re sala ke rona ne re cleaner tsela ya Phikwe go tswa ha sporong sa Phikwe go tsena ko gating ya Mogapi ke na le Magodi ba re le 2 re hirile monna Hilux re tsa marolla di matakala ka ha thoko ga tsela tsa tsela side ka ha ke tsa ka ha re tsenya mo di plasticeng tse dintsho re dira yalo ga bedi mo bekeng cancel e re duela ka 2 weeks madi a nthare wa be santsontsho wa pla ra hetsa kontraka eo re ka boela ko motseng a tswela ena ntse a bereka go fokotsa na ira dilo tsa ntse a bereka go fokotsa ka nna tiro ya pala ya re madi a le a setsa le bile go hela ra tsenya meeting gape le sala ya me a mpotsa gore se se ka boka heka montsha di account ya re a mme gompieno go thata gore a o setseng ka wena a re rekise borotho ne ra tsamara go reka flower ka neng ke setse ka one a ba re mme kana flower borotho bo leno se a bontshe sepe ra reka le thogo ne re rekisa borotho le thogo na patho go ga go ke apama bunya go ga me phakela wa ntsa ra go rekisa ha re 7 o'clock re heditse wa tiro nna ka go cleaner dilo o ithala ke go bona tiro le ile motho na planela ko pele ne re le ha ke le ko tiro ata go bona ntara re dire jana re dira go direga ne motho ne madi a le bogadi bo gaudi mo batho ga na ke la teretso ke mastermind ke la teretso ke motho na nko ka me ke itumetse mo modimong ka le bakala gore ke dumela gore go tsamaya ga go gora gore na ke hodile ata ke a tsa motho na nko ka nta thella hela mo lehele robala tsalane o nkgopole ko ya nteng ta ntse ke na le wena mo pelong go ithala le nna la meletlo le hela ta ntse re le mmogo ra ta go kgagangwa go pele ka mothao bohelo ke go lebogela Jiwan Memma Senje tsamala ka kwano le wena le ena ke mmadi tsala tsa ga Memma Molwantwa moemedi wa Dragon Alcohol Abuse ka kopo ithulaganyeng ba moemedi wa kereke le lona yo supileng ka monona a ipaakanye le Bakers Rep le ana o ipaakanye ke tsara go dira jana ke hitile ka moemedi wa ba neng ba dira le ene ko mmolong ke gatetse pele Kagiso Phutego ke kopa go baakanya se name ke Spenje amen nna ke kopanye le maago di bora ko kerekeng ya 7 Hetenje atla le Rre Molwantwa mme go kopana le ene e ne le motho yo maditshegwana a nna tshegetse ruri gore la o buela o ntsha smile ya rena ko nngwe ga nna le tirelo ya Valentine ya re le mo meeting ba le mo executive committee le Rre Molwantwa e be le gore go nna le kganya gore go tshotse go nna le lunch mo Valentine gore go kwala list a dijo ra phaneka a re tso re ka kwala Rre Molwantwa ba re bitsang Madibora a le thuse Madibora o itse go apa mme o tlo lapela dijo tse di monate nyaka ba maruri a bidiwa a tla dira jalo
ya re go tsweng hang ka ra Madibora ka re a go tontshito go apaya kana le nna ka rata go apaya mme ke apaya dishopo hela a re a bona molato moratiwa ke tla go thusa ya re go ntse yalo ra hetsa Madibora a nta rena ke motho le di-business ka mara ka re mme le nna go ra re Modimo re kopantse ke motho le business a mpotsa nta re business ya go e ha kae ka mo kaela ya re go le mantaga ka mmana gore ga re moratiwa ke tlo bona business ka e mmontsha re o nketsa pelo kana ke rata go dira ka diatla ke batla o mpha maele le nna ke tle ke dire mme ile ka bokhutsanyana Madibora a bona semausu mo yu a nta re moratiwa ke bone semausu ke kopa o nthuse gore semausu se batla eng profita te dira jang ka mora ke re ka mo kwala toko ka mora ke re mo semausu go batla mo le mme di-price tsa mmele tsa semausu ga di tshwane kana ka ko yuka kwa di-price tsa te ga re di oketsega mme ra dira yalo ra nna ra tswelela botsala ja rona bogola ka tateng ya di-business tse ne re di dira Madibora na le motho wa di-business tse dintsi mme ebile a rata go itira ke gore a tshwara a kgona go rekisa di-perfume yana a rekisa dilwana mme a re nako nngwe a nthara go na le sekolo sa di-cake a ga o batle go tsamaya be ke mo kere le ke tsa pele ke batla go bona ka wena gore a mme o tla o kgonne ha o kgonne ke tla tsamaya mme ka boammaaruri a tsamaya ya ratswa kwa tanthareng ya itirela ke wena motho wa ntlha gore ke go rute mpatlela batho la le ka nna 4 mme ka batla motho a le 1 ka moreka ke bona a le 1 a re okay nna ke bone ba le babedi ke rona batho ba ntlha go ruta cake ke Madibora ke ne ka batla mme o mongwe wa bakery o nkemetse wa bakery ha tlase ga action ko Phikwe ra tsamaya Madibora a re ruta ya re ntse re nthare go na le di-plattera a nthare go na le sekolo sa di-plattera Madibora ya sekolo sa di-plattera ya ra tswa re moratiwa ka re ka ra tswelela mo botshelong wa nkutla re tlo go aja gore madi a Phikwe be ke magara re tlo go aja nya Madibora a sekolong ya ra tswa sekolong gora gora ba a nthare nya nna ga ke go rute gompeko ke tla go batlela mme ka batlela sekolo ke gora ra ba ra ke mma Lesoletsile a ba nkisa nkisa sekolong sa tema Lesoletsile a mpontsha re bora sekolong ha re tswa go be ke mo ka nna kana phizele ga ke a tlhaloganya gore ga tse diro ya a ba re ke tla ga o tsena be o tswala shopo re tsamaya ke a go ruta pizza nya nthuta pizza ra tswelela ka di-business a nna hela ha koloi ya ga Madibora ne sa kgale ha business enyane koloi ya Molwantwa ne sa kgale mo ne kgona gore e re ha re ntse ya ba re Molwantwa ko lo a hetele kana o itse ke le kae ke le go tirong a ba ka ba tshega Molwantwa ba re le ba tshega gora gore na re tswelela helalo go tleleng party ya ga gore ntse re rera re dira ya re go tswa mo partying a tlalwa ke bone bolwetse jo a simoltseng ke flu ya ra tswa re a tshanthara ke a Francistown ke a gate ke o dira chest ko ka morakela o iswa ke ambulance kana yang kana palama dibase a ba renya ke tsamaya le Molwantwa nya ba tsamaya gone ko antharanya Molwantwa o buile gore re gate ke a robadiwa ke dira di-test nya dira di-test tsone tsa go antharanya gate ke a sedilega mme a tsamaya sedilega a boela ka konyanga ra go motlhola ya re tsena go itota ebile re ha ke ntse ke ntse tsa reng moratiwa tla o ntlhole be ke mo kere nya re tla ra tsamaya ra go motlhola ya re sena go motlhola a na ntse re bua a ya Serowe ra ntse re bua le ene a ntse nthare o toto ntlhole ka go motlhola ko Serowe la bohelo ke ha nteletsa nthare ka tshwantse go sedila ga 17 mme ka 17 wa itsiwa a nteletsa nthare ke a emelela ke a sedilega mme go botlhoko pain e ke le mo go ene e botlhoko tsalane mme Modimo o teng ka mora ke re thata a re tshepe Modimo o itse go fodisa malwetse otlhe nya mme a tsamaya ya ra tsena kwa nteletsa re ke gorogile mme ka moso ke tla utlwa gore ba reng ke tla go bolelela mme ga nna hela yalo ya re ke sentse gore ke sweletse go tla mpolelela mosadi mogolo a nteletsa magao pale a ntlhobosetsa ke re Modimo a tsamele wena Molwantwa ke re robala sentle tsala yane
ke lebogile hela thata ka motlhala o ntseng jalo. Moemedi wa drug and alcohol abuse, moemedi wa kereke ka kopo le wena ithulaganye le bakers rep le wena ipaakanye. Ke tshaba molato wa nako. Kagiso Phuthego wa Modimo. Ha botuku ba sheba Jesu. Basadi ke tshaba nako. Nna ke emeng hanu ke bidwa Malebego Joseph. Ke ne re dira le gao ke emetse badiri ka ene re le ko lephataneng la fokotsa dino le kanana le ka tlase ga botsogo. Re kopane le gao ka ngwaga wa 2012 re direla gone ko le kaneng la fokotsa dino. Ene le senior supervisor ko Western Clinic, nna ke le ko Eastern. Nyamme re berekile hela yalo basadi ya ka se go boletse le ko memorialeng ga o ne le motho o lorato. O na re bitsa ba ratiwa na ka se ka go bitse ka dina la gago. Ne rena le diseine miriso rothe seine mia na ke moratiwa. Ha na le wena to ba re le bo moratiwa. Ga sa re moratiwa wa re maetsaleng. Ke ra gore o na le lorato. Re ne re itse dio tse dintsi ka ene a re ruta a re tsamaela. Tsatsi le re hangwe le halle ko turong. Ne se motho yo nnang hela a ntshela to ba ngapa ba gore a re moratiwa tsenya thogo. Ga o tsenya thogo gore a re matshilonyana bona re dira jang a re bone go rira yang. A tsatsi a tswa ka megopolo a nna le di-solution na sa nke a re ga kitse. Ga morao re thoga me ya opa o tswa ha wa re thogo ya opa a ke re o tsa mo wa hola o na re tshwenya ga o la itse o na re tshwenya ka go thapa makeup na ile ke sia ha mo ke tsore activity ne ke ta late ke sala gore go tshasiwa o ka ba gore ga o kwa tsa mali nantsana kana ra go bathong ke tla ke nna mme mo ka re nna kana ke mo ntshonyana mo kana go bata wena ka ro le balanya o tsare nya no go na le beke o tsena beke nne ke tshaba ina le dio zo themoteng batho mo sa di nna re tshwenya ka makeup. Ke potsa gore ya no ra go thapiswa ke mang ka gore di wara ke a re khona re taberisia o na le bogale re ga o ta la activity ga ba gore ile gore o tsamaya le nna o ntsana ke a kenya nako ngwa nthare lebo go a hisa nta kwa no re tsedi out o na sa tshabe go spenda hela leja o tsare a re je re ipepelo re ba nnyane botshelo bo bonnyana re ta gore botshelo bo bokhutshwae nako ngwa ke ha ke ta go tilenta ke ha ke ta ke a perigine o nthare o tsamaya le mangwe a perigine ke mo ba ke re ke apareng a re ga wa apara sentle o tsena mo metsing ka gym e bile ra ko metsing ke mo ra ke re nyana kana mme nna ke tshaba metsi a ba re nya wena ga tshaba metsi go na le sponge se se mo tita o itshwarelela ka sone ke ra gore ba molwanta batho ba modimo ra go simolola go sa lebega tota nna ne ke tshaba beke ke kgona go etsa be ke hita be ke re go lebetse beke ko lapeng e be re mo la go nyana ke go nete ke re mabeke ke yena ka nne ke tshaba go ruto ntshasa re re swa mangena go re lebege go re tshwantse o re o na rata go nte a rata go skoon ine ha le monte a ba go ra re wow my darling you are beautiful ine le mosadi yo rata bua maru la sa go itsela go bona gore o monte a rata modimo a rata go bua ka modimo o tswa ke modimo yo palelwang ke go palela ga ke a bua le wena magoko a sa bua ke ra gore batsadi re la thegetse mmela modimo ke ena a itseng phatha ya gago wa itse gore o ta e ka baka o ta modisa tswe mongwe o tatang a re thapisa nna tota mosadi yo go bua ba mmaru hela batho ne re kgaba ka ene a khona go hala activity mo to ba la apareng re ta re mmola ta re nya se mo le to bona ke batho dintsana ke ra gore ga o nna rata bonte batho ba modimo a rata go lebega gape a rata go bona mosadi yo mongwe a thabologile a re tsenya mo metshelong gongwe le gongwe o tla re matshelo ke a re tseneng le ko toropong hela a ka tshabi hela go gore a re tsamaye o ja nna ne ke motshaba ka ha re ha bua ba bata gore o mo retse tota ne ke kgona go sia nna ke tsile go apara shinwe ka ene antare wena bile
a re ye kwa shopo o ile go apara semolo ke ipsa re semolo a teng ko e apara yang ke ra re ga o nna nthabolotse tota ke ha ke leng teng ka ene ke itse go nna bo smarte ka ene a ne ke tlo sala ke le matšhila batho ba tlo bona dibe ke ra gore mosadi wa modimo bathong ba modimo e ne e le senata a bua ka modimo a bua ka botshelo e ne re a nna rata ice cream batho ga o nna rata ice cream e ne re ha ngwa le mo toropong o tlo bara gore ka ice cream ha a tsenang ke tlo re yele e bosuda le ja e bosuda go tshwana le go reka ye nngwe gape ha mo ra re ntse re sile ice cream o tlo re nya ke ra gore madi a tsene ka hale ka ke ra gore a mo wa Molwantwa o roba le ka kagiso re tanna re gopola ka ditiro ke a lego ke tamuela kopa le iteke thata mo gona bophepa eo go supeletswe mo diateng tsa gagwe bophepa bo botlhokwa Morututhelo Prophetic International Church ke kopa o tsamaya ka kwano Morututhelo Prophetic International Church sele phikwe Bakers representative ha le nteng ka kopa le yona ithulaganye Dumelang ka leina le ntela ga Kgosi Jesu modimo wa rona ke modimo yo siameng seno se bonang re eme ha mona konya gompieno nna re kgomoditse re letse bosigo jotlhe mo tebelelong re bua ka mogakao re bua ka a woman of value a woman of substance mama wa ntele o ne le mosadi wa rata mogago e ne le mosadi o monte thata le kgona go mmona mo di-flyereng tse gore ke mosadi o monte ke gakologela nako e nngwe re le ko kerekeng a re monte ko re bona gore mmamoruti o monte a ngwana kgarebjana wa itshasa dilo tsa banyana moruti ke teo le tshasa ke bakere ae o batla go tshamekela mo go rona a re bankana ba gago ane mme ke teo le tshasa e ne e le motho o lerato batho ba modimo ga gona se re ka se buang go setse go buile bosego jotlhe Molwantwa be courageous and strong naka modimo o teng modimo o tla go tshegetsa ke batla go bolelela ba PIC go kore ke a le leboga letse di dirile tiro nte bosego jotlhe le letse mo ditilong le roba tsa lesole ne go tshwanela gore le roba le mo ditilong le to go roba tsa mogaka mosadi o ne le mogaka wa tumelo ke a leboga morutwana ke go lebogela Morututhelo motho o na le tsamaela ha na sa le ba le beka makeup ke kopa le tshegetseng Bakers representative ha le ntenta bo ganna go ke yone maba moemedi all right dumelang botsadi modimo o re tshegetse o re gomotse amen nna ke ditswa Bokankhenedi Macheke o phike letso re tshedile le Ntshonyana re godile le Ntshonyana mo phikwe mme ya ka ba setse ba buile mme yo ne le mme yo lorato e le mme yo ithutang a dumela gore wa go ithuta botshelo ja gagwe jotlhe ha re ntse re tshela mo matshelong a rona re na le ditiro tsa rona tse re di berekang hela jalo ka go harologana mme ne ya re ka ngwaga ko le ke 20 kana ke 20 mang Ntshonyana o ne a supa gore ke motho yo o batlang go ithuta ka tsa kapei ya borotho ja di-cake hela le ka pharologanyo ya tsone mme ka ne a itse gore ke motho wa di-cake a mpolelela gore ke batla go ithuta go apaya di-cake ke be ke mara ke re kana nna mathata ke monnao ya gore le kere ke go tsenya sekolo wa go nna o ntse gore wena nna ka wa tshameka mme ke ne ka mokaela ba ba maleba mme a kgona go a go dira yone khosene eo mme a helela e le motho yo o dirang di-cake o ne a di dira ka bonata a ithuta le ga ntse a tsweletse hela yalo a tsaya dikgakolo gale le gale o tla ba ntse a letsa Kennedy cake ya fondant e ntseng e dingalo wa di ke ire yang e gore ke ya phatoganya ya tshasa metsi tshasa glue e patagane ke ra gore ne le motho o ntseng yalo o neng a rata go ithuta ne le motho wa matshelonyana o tla bo rontsa ba re kante wa re diperfume tse le di rekwa kae be ile itswa kae gore a tshwara kwa e le motho yo o dumelang mo goreng o batla ledi la pula amen mme go tsheleng ga Ntshonyana ya ka re ne re mmitsa o ne le motho o lorato le le heteletseng thata o re a le lorato le nngwe ka ipotsa gore mosadi yo a mme go a bona hela mo matshelong a gompieno motho a le lorato le lekana mme gape a rata modimo o ne a rata modimo a na le tumelo e ntsi mo modimong ya gore sengwe le sengwe sa se dirang modimo ke ene a mo etelela ne re le business e le ko tlase ke mara ke re hey nna ke hela pelo business e ko tlase ba re
modimo wa baakanya tsatsi le modimo a tlisang business go a go tla go thatagane go le gontsintsi mme ke raya gore betsho ka bokhutshwane ga gona sepe se re ka se buang go buile go le gontsi ne le motho yo o lorato ke na le di-bakera tse dingwe gone ga re na le association ya BW association ya di-bakera mme yo re supeditse lorato ka go harologana rothe a na le lorato le le lekaneng mme ke re a dipelo tsa rona di seka tsa go duega gape di thusang dipelaelo le wene masisapelo a re se kang ra belela sepe ka go tsamaya ga mme Molwantwa a re se kang ra belela a dipelo tsa rona di itsheke modimo le ene a te a bone gore re itshekile ka lebaka la gore motho wa modimo na a setse a thamogile mo nameng mme mo wa gagwe ka lebaka le ke dumela gore o ikhuditse ga o leng teng. Thank you. Ra go leboga Bakers Rep ka jalo ke tla kopa babadi ba melaetsa le tsamaele ka kwano ke na le moitshepisi Poloko Sephiwe Mbi keletso Rantlhogo le Kumo Manje kopa le tsamaeleng ka kwano ka bonako bogaitsedi a ke re tshware nako se re selo ke nako ke tshaba le go gadima ka ga magosing a ka kwano e tla nna ekete ra itirella babadi maina ke tseng ke ba bala ke ba re tsamaele ka kwano melaetsa ke ha ba tshe mengwe ke go godimo sorry ke kopile sengwe ka bonako botsadi ba ka ne ke kopela gore ke kope mme Mapontsho gonne ngwana rona a hirisitse teng landlord mme Mapontsho ngwana wa gago yo o setseng o kopa gore o tle kwana o tle go ba makalentswe le tare e tshwarela botsadi ba rona Pontsho landlord. Okay, gore re ka tswelela babadi ba melaetsa yo setseng a le ready ke go atumeletse sekapa mantswe. Robala ka Kagiso Motlogolo ke ne ke ka rata go go felegetsa mme fela ka mabaka a botsogo le kutlobotlhoko e ke leng mo go yone ke go latlhegelwa ke botshelo jwa gago mma malome le bana ba tla go felegetsa sentle Motlogolo ke ne ke eleditse go go bona o tsena ka kgoro ya jarata ya me o mpitsa malome mme fela go padi tsotlhe di itsewe ke modimo Motlogolo wa me ga gona se rona bana malema e dire ka se dirang Robala ka Kagiso ngwana wa ga Nnake malome wa gago Manje Nkwa. Our beloved sister How you will always be in our hearts. The love we shared during your lifetime, our memories. Sefhophe ke na le modisi Robala ka Kagiso from Mr. and Miss Mary. Robala ka Kagiso ntsalaka re tana re go gopola ka nako tsotlhe ra go thoafalela monyenyo wa gago Ntshontsho ra go rata fela thata modimo a go amogele ka lesedi le le tona re le bana ba ga Rakgadiago Bogopas family. To my beloved sister, we all love you so much, sis. I will always stay strong for you and be an amazing person that makes you proud. I love you, Gao. Robala ka Kagiso Gao. From younger brother, Kesa. To our daughter, sister, and auntie Gao Ntshonyana, we are deeply saddened by your passing away, and it hurt for us to believe that you are gone. It is hard for us to believe that you are gone.
ka modimo e le ena a itseng tsotlhe ebile e le ena a dirileng ebile a dira thata ya gago re tla le ka go amogela seo o tla tswelela o le mo dipelong tsa rona go ya go ileng. Robala ka Psalms 23. We love you and miss you, Mantsho. Robala ka Kagiso Queen Gao from Gaolapelwe's family. Our beloved in the Lord, your departure was so sudden, but we know and believe that you are in a better place. We shared with you your struggles, and today we do not celebrate your passing, but the days we spent with you. You shall forever in our hearts. Love you always. 2 Timothy 4 verse 7. Peak family. PIC. Molwantwa, you fought a good fight and faith. You have indeed ran your race and you kept the faith, our beloved. Your bright and warm smile will forever be engraved in our hearts. Your loving kindness has touched many lives. Indeed, you were Dorcas, your good deeds has followed you. PIC family will miss you in the physical, but we know that for us to live is Christ and die is to gain. Rest in eternal peace till we meet again. Revelation 21 verse 4. Robala ka Kagiso Moratiwa from Boitumelo Mandela. To Gao, our lovely sister, may your soul rest in peace. We'll deeply miss you, darling. Job 7 verse 7 from Gaolapelwe's family. Ore tlogetse re santse re solofetse go le gontsi mo go wena, but all is well. Izela ngedothozo ngwaneno Sefhophe ntataise wena modisa yo molemo from Siphiwe and Lechani. Robala ka Kagiso Moratiwa. Modimo o bone go le botoka gore o ye go robala go beng sa gago. O go ntshe mo bothokong jo o neng o le mo go jone. Rest well, my angel, from Rati Spenge. Robala ka Kagiso, darling. Ne ke solofetse go le gontsi. Kgolaganyo ya botsala from Mpho. Ntsala ka ke tshidile le wena ka bona monyenyo wa sefatlhego sa gago. Ka go bona o itumetse, ka go bona o segofadiwa ka bana, ka go bona o segofadiwa ka nyalo, ka go bona o le mo diphateng tsa khutsafalo, mme o le mo lapeng. Ko bofelong jwa tsotlhe ra laelana ko sepateleng sa Sedilega. Wa nkopa gore ke nne strong, ke tie pelo a bo ntaela ka lefoko la gore cousin, be a man. Yes, I will rest in peace, my cousin. Kido Balikang Manje. Message to my late darling friend, Gaolapelwe Molwantwa. Tsala ya me o ngwegetse. Fa ke bua le wena ka di 28 December ke ne ka nna le tsholofelo ya gore o tla fola tsala ya me. Mme se se diragetseng ke thato ya Modimo. Pelo ya me e tetse bothoko thata mme ke tla rapela Modimo gore a e roke ka nna le wa semowa. Gao o ne o le tsala ya nnete e lorato, mosadi wa seithati, nako le nako sefathegong se tetse ka monyenyo ka nako tsotlhe. Maditshegwana yo sa nkeng a ngala, mosadi yo neng a tshela ka go itirela ka diata. Tsala ya me o ne o le mogomotsi wa me ka nako tsotlhe, ebile ke setse ke lebetse gore ke khutsana ka gore fa ke le mo mathateng o ne o le teng ke lelela mo go wena. O ne o le dikgakololo tse dinte mo botshelong jwa me. Modimo ke lebogela
nako e ke tshidileng le tsala ya me morati wa Robala ka Kagiso, love you always, Sefela ke na le Modimo. Lokwalo 2 Timothy Lokwalo 2 Timothy 4:6 from your friend Miss Dumani Chatalisa. To Gaolapelwe Molwantwa, the world has taken the most precious person. Our hearts are broken. May your soul rest in peace. Love always. Psalms 147:3 from workmates Fokotsadino. Message to Gaolapelwe Molwantwa. Gao o tsamaile fela ke sa solofela teng. Ke ne ke solofetse pholo. My sister, o nthatile ngwana go gae. Mmere ke ka nna, ke tlile go tlhafalla monyenyo wa gago maleboko. Mmaditshegwana, o ne o le seithati. Ke go robatsa ka sefela sa ke na le modisa. Ke tabo ke thoka. Temane e le Ditesalonika 1:20:1. Ke tla tsholeletsa matho a ne ko dithabeng. You are a superhero, Robala ka Kagiso Phuti. Ke le Miss Onkagetse Matebejana. O ngwagetse khazi mme ke tsela le fa ke sa itlwaele gonne mongwe le mongwe ka tsela ya gagwe go mo go rona go akanya gore re tsile go swa mme ka tsela mang ga re itse se ke se itemogetseng fa motho a tlhokagala ya boele nako ke go tsamaisa ka sefela sa ntshware ka letsogo. Rest in peace my lovely cousin, your twin cousin Neo Manje. Naledi o lebogeng Thabologo. Nobody is prepared for living a life. Nobody is prepared for losing a loved one or someone close to them. But when that moment comes, what's left is to cry and pray. But no matter what you do, they will not wake up. It is during this time that we question our loyalty to God. Why put us through this pain? But at the end, we still look up to Him to take care of them because they are with Him now, hoping and knowing that they are at peace and rest. Losing you was not something we are supposed to face now. Continue resting, Auntie. We love you till we meet again. Loeditse ra leboga babadi ba bilaetsa ka jalo ke tabe ke kopa mme ko ba melo matlho gore e ta a ntshe pina e tabeng e re busetsa jalo tiro ko baruting moruti wa ka ne ke le teng fa mo ngwageng tse pedi tse di fetileng fa nne kgaitsedi ya ke ya gore sewa mo jarateng ye fa ke gakologela sentle ne re le mo serameng se sengwe se se tshosang tante e le go nngwe fa mme hela ke itumela thata gompieko e re maabane morago ga mogote wa maabane e be gompieko ka nako e re le mo lerung le le ntle le le ntseng jaana le nkgakolola letsatsi le le gape ke re moruti wa ka ke gakologelwa ke gakologelwa jalo moruti wa ka ke gakologelwa jalo moruti wa ka fa no o tsaya galase o bo tshela jalo oroso mo go yone o bo tsaya galase ya bobedi o tshela jalo metsi a bo ra re Molwantwa le mme Mamolwantwa gore o bo di tshela mo galase ye nngwe ya boraro gore metsi a le oroso di kopane a bo kopa gore yo sepete a tsholetse letsogo a te go aroganya metsi a le oroso a thobe le lapale go ne ga re tila mme ke leboga thata ga re ta mo go tsatseng gompieko re ta jalo kgaitsedi ya ka sampe a le mo nyalong le Rre Molwantwa ke tsaya rona o bofile ga go a bofolola landlord ke a dumedisa Phethego ya Modimo nna ke bitswa Mapontsho Molwantwa le Mr. Molwantwa ke kopane le bone ka 2018 mme ne ke bua le bone ka mogala ene ne ke sa mo itse ne ke itse Gaolapelwe nna ba re ka le Mayamada so go ra gore Molwantwa na kopa mogala ko go Mayamada bona ntise na ope a kopa boroko
e re buisana ka magala ne ke sa ntse ka ne ke itse mmago ne e le motho o e reng a bua le nna nna ke tsa gore ebile ke bua ka ro bua le mmagago pale a le lorato a le tota o bua le nna mo mogaleng e be ke moga yone ntlo yalo ga se re bua hela ka megala e go iragala gore yanong ke go kopana le ene 2018 a hela o na nna almost a year ke sa mo itse re buisana hela tsenya madi yanong Molwantwa ne ke tshela le ene senta yalo ne go sena ga e leng goreng ha o bata sengwe se ka baka mo ntlong ha ke re me kgwedi ga ke na madi ke a go baakanya seo seo ka kgwedi a gore ne se motho o na le ntwa ne re dumelana gore ke re bereka helalo le ha sengwe sa teng se ntse a beng makere ya metsa mo reka wena o sende receipt o tlo o ira hela ka re bua di reka madi a ranta o ta bisa change o ta deposit change ne re bereka hela yalo so ne le motho e leng gore ha o tsena kwa o ta itola ke kgona go ithela tsentse dikoko tsa mae a peile borotho kore ke motho o ne a ira ka mabogo ke motho o ne a le sennate ke motho o ne a le setswerere ke motho o ne a tlhokomela jarata ya me ke eletsa gore Mr. Molwantwa ga ona go buduga mo jarateng ele ke le hile ke boleletse gore ga ke na gore ke boela ko phipo yanong wa go tswalla o itlhokomela la kana e tlhokomela ga gona ka tsatsi le peleng ke ileng ka ba founela ka re madi a renta a kae ne ke bona hela ka titi message o tsena so ke eletsa gore mo tse di a go tsamaya ditswala di ntse hela yalo go sena modumo ne se motho o re buane ke kgona go tsaya ngwaga ke sa buile bone le Mr. Molwantwa wa etse ga ba bua ba nteletse ke ga sengwe ba se baakanya kana ke baakanya sengwe so a ntse yalo ka re robala sente Molwantwa ra go leboga landlord motshwara madi ke gakolola jalo go buisa jalo botshelo jwa moswi ka go paging ya rona ka go morago mme fela e balega jaana Gaolapelwe Ntshonyana Molwantwa e ne e le ngwana wa boraro wa ga rre Rabashi Gaopale le mme Ana Gaopale kwa kgotleng ya go ra Phene kwa Serowe Phene go Phene Tine mokwalo borare ke ona no sa kwala sente kwano o tshitswe jalo ka di 12 October 1983 mo Selebe Phikwe o semotse dithuto tse di potana ko Tebogo Primary School mme a tswelela dithuto tsa gagwe tse di golwane ko Phatsimo Junior Secondary School mo Selebe Phikwe a feleletsa dithuto tsa gagwe tsa Form 5 ko Distance Education College mo Selebe Phikwe o ne a ya go dira diploma in secretary studies tsa City and Guilds Gaolapelwe Gaolapelwe o ne a simolola boithaopi mo alcohol and substance abuse e le senior supervisor a okametse Selebe Phikwe West go simologa jalo ka ngwaga wa 2012 gao e ne e le mogwebi yo mo potana mo toropong ya Phikwe o tsene mo nyalong e boitshepo le rre o okeditse Molwantwa ka ngwaga wa 2020 March a tlhola malatsi a le 21 o tlogela jalo monna le bana ba le babedi wa mosimane le wa mosetsana o tlogela mmaagwe rraagwe mogolowe ba basadi ba le babedi le monnawe wa monna a le mongwe fela robala ka kagiso mmina kgapo ka jalo mme Kobamelo ke kopa gore o nkemeletse jalo baruti Jehova una admile ubu esfi ulatile uhontate hubani unkamulikanwaka basari bakantate bona uba isaka Jehova Isai linakona usilili busilo kinta Jehova una admile ubu esi ula
Usilili, usilili, botshelo ke ntwa. Jehova o na adimile, o boetse o latile. Ka baka gopola jalo melodi ya kgalaletso ke kopa gore jaaka ke tabe ke rola kwana ya ka ke ba fatshe go tlhompha baruti ba ka ke kopa gore ba tshwara ketse ba batlang ba re isetsa yone ko koloing. Boitumelo ga ke modimo, maitumelo ganetsang ditlamelo tuba Joseph Utsogile, Thato Puluko, Tshoganyetso le Nyeletsi, Babuluki Molatedi, Mojaboswa Motswedi, e be le ene jalo jaro e mabona. Moruti wa ka. Ke le sa pele se hela le ntipile ba thathatane la mpudi ile ke wa ke le san se se hela kana modimo ke modimo batho ke batho a ke itse gore go ntse ya mme go ntse jana nako le nako ha moruti a goroga nako ya tšha ke ipotsa ka gore ebile go a diegile modimo ka iswa le seo gatseng mme nna ga ke na go dira yalo ga ke na go diega sala ka ke simolotse ke rapela mo lapeng le ebile ke ntse ke tsweletse ke a rapela le maabane re ntse re letse mo tebelelong ke letse go nea mathame ga a mahibidu mathame a phatsima ka kgallelo ya modimo ga o ka nteba lebaka o tla bona modimo la go ka re le hela o tla bona modimo a kere o mmona ka matho ke ra gore o tla utlwa modimo a o ka kwa bona modimo a tsile go nea modimo o tla romela motho go wena modimo a ba a bua le wena ka motho modimo o bo mmona ka motho ke gore mo kereng o tla bona modimo a ke se kere taronte bana bo re modimo ke o bo sia ga ke batela nna ka go thoka kitso gore modimo gore a dire sepe o tla bo a romela motho go wena la ntse re bua re eme gone le tla bona gore dilo tse re di dira ka batho ba bangwe modimo ka iso a le seo hatseng mme ka ke le moruti ebile gape ke tsholetse go rera a le santse le maike a kena go tswa gone hela ke diega le boleta le tsa maike a ke hetsa go rera modimo ka iso a le seo hatseng ha nne le kanta leina le ka thale re tsela ngwana maike dan ha le sa dirialo ke ha gonna hela gone modimo ka iso a le seo hatseng ba ga itse ke a go bala ditamana hela di le pedi ke bo ke bua mantswa le 5 in 5 minutes ke tabo ke dile mo go lona modimo ka iso a le seo hatseng a ke ataka sepela ke dile ka le go kola modimo modimo ka iso a le seo hatseng me hela ga re ka bala mmogo mo the book of Acts e le buka ya ditiro buka ya ditiro ke buka ya ditiro gore ra go bona ditiro modimo ka iso a le seo hatseng ra go bona ditiro gone go so nna ke tlogakala le Molwantwa ke bone go goleng ga gagwe kana batho ba gona go lebella o batla gore monnyane ka re ke bone go goleng ga gagwe modimo ka iso a le seo hatseng ke mmona a gola ebile a gola le mo modimo ke mmona a gola a ba nna le bana
ke mmona gola a ba re moruti ta o nyadise ke bo ke monyadisa modimo a ka iso a le se go hatseng ke a go nna bohego ke ndahela monna mo Botswana e ke fanang ka mosadi leina la me ke Moses Blessing Regina le mosadi Seta Sego modimo a ka iso a le se go hatseng so ha o bona monna a fana ka mosadi gora gore nna gona sepe se ke se utlwa ka ene ke monetse ditsebe tsa me modimo a ka iso a le se go hatseng ya no yene ke no nnetse matho nna ke bona yene ke ene ke ditsebe na o nnetse matho ka gore ke thogo e tshwantse gore e bone modimo a ka iso a le se go hatseng mme ke a go balagela mo bukeng ya ga X ke taebala ka sekgowa ke wa ke ranolela go Setswaneng mme ke itse gore le itse sekgowa gona motho o sa itseng sekgowa le thwa le lebile TV a iskithle le lebile TV ka Setswana modimo a ka iso a le se go hatseng ke thola ntse ke lukwa le ra receiver ke tsora le receiver en se sa supi mme ke a itse le thola la ko mahatsheng a mangwe a go go interpretwa ka Setswana go teng mme le nna hela ko modimo a ka iso a le se go hatseng Acts chapter 9 verse 36 modimo a ka iso a le se go hatseng Bible there at Joppa there was a certain disciple named Tabitha which translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. I'm standing before a great woman e o bidwa Molwantwa. Me Bible re bolela gore go ne go le lehatshe le le bidwa Joppa. Go ne go na le basadi go teng ko. Ebile go na le basadi. Ka re go na le basadi go teng ko. Me ha o bona Bible e go nnankola go ra gore o pharologanyo mo basading ba bangwe. Modimo ka iso le se go hatseng. Me Bible be re bolela gore mosadi yo o ne a atetse ka ditiro tse di molemo. Le ditiro tsa go nela, le ditiro tsa bonokopila, le ditiro tsa go rata. Ba gaetsho ha o ta Bible e le clear kana Bible e re ruhatsa gore mosadi yo o ne a atetse ka ditiro tse di molemo. Go ra gore go na le ditiro tse di seng molemo. Ebile go ra gore go na le basadi ba ba sa talang ka dikgang tse di molemo. Modimo ka iso le se go hatseng. Basadi ba ba sa itseng go smile. Mosadi yo le ha le mmona mo dinepere mo dibilana a ke tsole mo hitetseng ke le sa mele mmeka ko ba ngwa le ka amen a sore ke a bankanya ke ra go le bone ba ke ba ka setse ba mmone mosadi yo o ne a tetse ka ditiro tse di molemo. Motho ha tetse ka ditiro tse di molemo la mona ebile motho a teng wa itsega modimo ka iso a le so hatseng. Molaetsa wa mehela ke gore ditiro tsa lona di ta le sala morago la le sa ramena la nkuta ditiro tsa lona di ta le sala morago. Ya go bala ditabana di le pedi ya bobedi ke tabo ke le ba gantse le ba ba utlwile bothoko tsa one di thobegile tsa gompieno hela ke le ba gantse le motho o tshela mo botshelong motho e leng gore le mona konya gompieno ke batla a itsheketse gore mme nna mo botshelong tse ke hulara ke tebe ke le wa gama modimo ka iso a le se go hatseng. Bible ya re mosadi yo a bo atetse ka ditiro tse di molemo motho yo ene re a utlwalwa kgakala go to go na le mosadi ga Tabitha mme tiro ga go kgolo Bible re bolela gore o na a dira a sega dilo tsa batholagadi. Be Bible ya re nako e na sule kana nako e na so mo botshelong bagolo ba ta ba lla ba re au le ra gore mosadi o a ka thokagala le bellang ditiro tsa na di dira a supa modimo ka iso a le se go hatseng. Mme ke batla go le bolela gore ba gaetso ya ka le luta go buiwa mosadi yo o ne a tetse ka ditiro tse di molemo. Mosadi yo ditiro tsa gagwe di mosetse morago. Mosadi yo ha ne se gore ke mosadi yo ene gore o ne a le ditiro dinte le ha re le kereke re ka borese ga re leng teng gompieno modimo ka iso a le se go hatseng. Ebile batho ba ka ba sa tshologa ba mo tshologetse ka tsela e ntseng yana ha bona batho ba go tshologela mo lesong le le tshwanang lele go batla go supeletsa gore mosadi yo o ne a tetse ka ditiro tse di molemo. Modimo ka iso a le se go hatseng. O ta itse gore motho o ne a tetse ka ditiro tse di molemo o ta bona batho ba mo kgobokanna mo nako e tshwanang le ke batla go botsa potso e le one gore wena tse o hulara ditiro tsa gago tse nne di tabo di buiwa ke diheng kana tse di tabo di buiwa e tabo le tse di ntseng yana kana go ta dia motho a ta tsamaya ra tara sala ra ikhutsa modimo ka iso a le se go hatseng. Mme ke batla go le bolela go ba maaruri mo botshelong ebile ga se mo re ka boelang ko morago ra itse mo botshelo gore ga batho ba huitsaetse ba hularele ra bona gore le ona o thola di bua
ga leta gona ke le tabo le bua sente mme ha le ko mora go pala bua la re e la modimo a tla re thusa a tsa motho ba bangwe ra itse gore le gompieno ba itse ka ditiro tse di maswe le ko morakeng ba thaolela dikgomo kana ke diphiri ba utswa marole ba go ga ba tsoga la ba sa ba toga morakeng ba morakeng modimo a ka iso a re sogatse mme ba e bela re ditiro tsa gago di tla go sala morago nako nngwe letsatsi le tla go roga mo e le gore ditiro tsa go di tla go sala morago wena ha o santsana o tshela mo botshelong wa bo o itirela leina le le molemo kana le le bosula mosadi wa modimo ra tshela le mosadi wa modimo ra rapela le mosadi wa modimo ra mmona a dira ditiro tsa modimo kwa ta go bolela solo wa le ha o tshela mo botshelong le ha o ka tshela kae mme o tshela o sena modimo wa bo tshela botshelo ja lehela la le sa ramenela bokutu ka re la bo le tshela botshelo ja lehela le ha o ka tsa gore o na le mo botshelong le ha o ka tsa gore ga o nna mo botshelong le ha o ka tsa gore wena o ka nna le mo botshelong mme o sena modimo tse tsotlhe ya bo le lehela la lehela botshelo ke Kriste ha o bala mo go John Bible re bolela gore Jesu Kriste a re kene tsela le boammaruri le botshelo a o sena Jesu Kriste a gona tsela a o sena Jesu Kriste a gona boammaruri a o sena Jesu Kriste a gona sepe se re ka se dirang modimo ka iswa le se go hatseng o ka tsa gore wa dira mme wa bo sa dira ya bo le lehela la lehela motheo wa rona ke Jesu Kriste ba ga itshore re rile ba ga itshore buile ka mmelo tota ga mehela e tabele go golla tu le maro wa yone ba ba tshaba ntebelwa gona re ka le ra re re ke ditiro tsa lona ba ba tshaba merapelo a gona gore re ka le reng ke ditiro tsa lona o da ba se re tloga bona ga ba ke ba tsenda merapelo ba ta ka tsa tsila bohela a rutsure ba ta ka tsa tsila bohela bona ke bona ba itse mi ditiro tse ga se gore rona ga ra tshwarega mo mo tshwaregile mi ditiro tsa go tse di ta go sala morago modimo a ka iso a re se go hatse ra itse la ra ba diteng ba bangwe ba ta ba emetse kgakala ba tsere dikgaga re itse re ke ne le sa go balela tsa dikgalo tse go ba biteng ditiro tse di ta le sala morago ha motho a hutsa hetse ha go tsela go ma biteng go a didimala go bo go a tamelo go le biteng batho ba opela batho ba go motsa batho ba tubegileng dipele batho ba emele go kgakala le tsopong kwa le bona go hitwa ya a se lanta kita pitso mo Sefhophe ile ka bona go to hitwa gona batho ba tsere dikgangwa batho ba tsere dikgangwa ke ipotsa re go gateng go irwa ke go itsetsa dilo tse di sa siama mme mosadi yo ba bela re ditiro di le tsa mosala morago la ka le kopa ke le moruti wa lona ka le kopa ke le moruti wa mosadi gore ya ka re a koma biteng a re toteng modimo ka iso le se go hatse ke ta go kgosing ke to lopela ke tlo kgosing ka ke to go lopela mo Sefhophe a ke tsoro na le batho ba bilwang go tidiphiri batho ba o di kgaolo tse dingwe di tsore ke bone ba tshwara mabita ba e ba kgorong hela yana go tsena a go tsena go bona gore a monna wa pere ba ke bona gore a mosadi wa pere tuku a mosadi wa pere senta sa presenta ba go buisa ya re hala tsena go ba tsama ba dikologileng ba go bolela gore atamela tsama go go katela modimo ka iso a le se go hatse so di tse go batla re di itwetsa modimo ka iso a le se go hatse e ke re kgosi go tswa ke re ka lopela dilo tsa teng so that go nne le nna ke nne le lope la go Sefhophe modimo ka iso a le se go hatse la go kgosi o ka kgosi modimo ka iso a le se go hatse o teng kgosi ne ke re ke bua ka tsela ntseng yalo mme temana e leng gore ka go e bala la bogelo ke ke re dile thata ba gaetso ke rile thata mo lapelle modimo ka iso a le se go hatse so revelation e le tsenolo yone e le kgaolo ya lesome le bongwe ke lebise ko batsading ba me ba Sorowe batsadi ba me ba Sefhophe ke lebise mo ngwana ke a okeditse Molwantwa le bana ba gagwe go Dibora and the brother modimo ka iso a le se go hatse Revelation 21 verse 4 ke batla gore temane e nne mo go lona ka go tlhoka lesego hela go beng ka bo ebile ke le diretse di t-shirt la e apara go ithella di t-shirt tsa teng di onala temane e nne mo go lona
temane ya age mo dipelong tsa lona, temane ya age lelapa la lona, temane e le kopanye Modimo a ka iso a le segogatseng. Ha le gore baruti ba teng gone ha la itse re kgona go rera go simolola ka January go itlhelela ka December o sa rere mo weekend ya Revelation. A ke itse go na le bakae ba ba rera mo go yone. Ha le gore o tsena kereke a ke itse ke ga kae moruti wa gago a rera mo weekend ya Revelation. Ya la ha o ka bona moruti a bula mo weekend ya Revelation o bo itse ke moruti wa phapha ya ka nna tsatsi leno ke bala mo go yone. Modimo a ka iso le segogatseng. Ke ta tlhalosa le ska re listen. Motho a kwala buka ya Revelation, it was John. John e ile ha kwala buka e o ne a go ntse matho, so o ne a kwala with the Revelation. So a se buka yo re ra mo go yone hela o tswa maphekela go o bo e bulana gore go nne Modimo o ratile le ha se mo go ka Modimo ka iswa le so hatsi e ba wa ka tshenolelo ebile o yo ruta ka tshenolelo. Modimo ka iswa le so hatsi. So ke bana mo go tshenolo 21 verse 4, and God will wipe away every tear from the eyes. Amen. O lebelela I see tears. Yeah. Ya re Modimo o ta phimola keledi. Go na le dikeledi ebile go na le keledi. Ale sa ra America hita. Amen. God didn't tell us him. Ga te Modimo o ta shutha keledi. Ebe tshelele Modimo o ta shutha keledi mo mathong a lona. About there shall be no more death, neither sorrow, neither crying. There shall be no more pain, for the former things had passed away. Bible yare Modimo o ta shutha keledi. Aga so how to ka heletse how lidi keledi o la keledi. Ale ramele go la ra go nne ya o la keledi how lidi keledi ka gore keledi ya teng ga o ga se ga ke bona ke batho ebile ga se gantsi ka bona ke batho ha bothoko bo le mo go wena bo tua ke wena batho ga ba go bona o lla dikeledi mme go na le dikeledi mme go na le keledi yo e lla mo pelo ya gago e ka se ka ya bona gope e le gore e mo pelong dole mo pe dia a go thuba pelo ya me ya thubega mme Modimo a re ke ta shutha keledi a re ke ta shutha bothoko jo ja pelo a re ke ta shutha maikuto a e le gore a go mo segile ka tsela ntsenya a re ke ta boa ke a ritibatsa le Modimo. Modimo ka so a le so hatse we msi ha le go nna go tshele le tse mai ka ke etsa go rera Modimo ka so a le so hatse. So Modimo a re o ta shutha keledi ya rona. So ha Modimo a shutha keledi o e shutha ka bo saenka ka to go tlhatsa bo Ramolwantwa bona ga o pale ke re a Modimo the a le khothatse a Modimo the a shutha keledi ya rona a go lla ga lona go bona ke batho mme Modimo ke ene yo bonang dipelo gore di lla ka tselentseng yang. Modimo ka iso a le so hatse ta ke tshabe nako. Amen. Thank you. Ke go le moruti tota moruti ga go ba khopetswe ka ha tsamaisong ha go ba khopetswe mo le tahela le tang tshwarisa malato morana re sa go hatse bo itumelo ga ke Modimo tsamaelang ka kwano re tarise ngwana wa rona ko koloing bo itumelo ga ke Modimo maitumelo ganetsang ditlamelo tuba Joseph o tsogile Thato poloko tsoganetso le nyeletse babuluki molatedi le moja bosa motswedi boitumelo ga ke Modimo maitumelo ganetsang ditlamelo tuba Joseph o tsogile Thato poloko tsoganetso le nyeletse babuluki molatedi moja bosa motswedi. Batsadi tota se se utlwile botlhoko ke nako mme ba ga utso ya re ke tawo ke kopa gore baruti ba yo tsena mo kolong ya ke na mmile ga ke Modimo a ya tumetse bana bo ba tsena mo khombi e kwa e ya ro ya ka ditso ra ta ntse la re bua ba ke a le ko batsa tsiro la utse batsadi
la re boa kwa re boa le ya tane re ntse re tla re tsamaya ka gore a ke rata ra tsamaya re iteretse ke banna ya rata ya re tsena kwa yore batho ba gone go se kgwe mme re šia nako jareteng ya bone e le gore gone kora gore ro ira re togetse beng ba tseng go jareteng go se kgweng ke go lebogile mogolo rata ba re neetse baruti ba tsei ba bei ba dithunya a re thusaneng kgotsa bokgaitsa di hela mo lapeng re ire gore thulaganyo ya dithunya le ka tswa a tlhokometse thulaganyo ya dinepe a di babalesege re ya ka gongwe mogolo ga le na supa thulaganyo ya dikoloi mme bothe ba bangwe re kopa gore le re tshegeletse morage ka dipalangwa tsa lona tse di harologaneng ke yone kopo e nngwe e re nang le yone a re meng ka dinao batsadi re kope segogaso re bule tselaga koloi ya tumele kwano a re buleng tselaga koloi ya tumele kwano ba gaeso a re boye modimo ntate modimo morwa moya go boitshepo rra re a emelela modimo wa rona kgosi re a ko mabiteng re a go robatsa mmele wa ngwana wa rona modimo wa rona tsamaya le rona re segeditse modimo wa rona moegile wa ditsela e ne one kgosi o nna le rona a lesedi la gago le go nna le bothe modimo rra re go kopanela tiro e ka lorato la gago wena ke ntse o ke ntseng wa le godimo amen godimo re ya go boka re ya go boka Yeso uri kene tsela le botshelo go bua morena a gona ope ya ka yang go rara ha sa hita ka ene Yeso uri kene tsela le botshelo ba yo dumela mo go ene o tla sila This van transport for us. Lalu saya kayu palama. Awalnya datang telepon. Ya. Ayo, apa lagi?
ka ene ka soko tsa dino